Tau atu Te Arikinui kuini ngā wai hono I te pō me te hiku roa o ngā kai tipu hua kiwi Māori ki Dubai. So with Te Arikinui here supporting the launch, I think we need to recognise it's a continuation of what Tuheitia started back with the Kiingitanga movement. The drive that the Kiingitanga has for economic prosperity and development for iwi Māori. Kei te takiwā o te 50 ngā kai tipu hua kiwi Māori ka tai atu hei poipoi te hononga tau hoko ki te whenua o United Arab Emirates. Our vision and our aspiration is to be excellent at what we do now and to further strengthen our position on the world stage. An extraordinary opportunity to do direct negotiations, to say to these people that represent some of the most powerful countries in the world that we want to do business directly. Me te aha I mua I te aroaro o te marea ki te hui nei, me atu Tukoroirangi Morgan, kia kaua te kāwanatanga e whai awenga ki ngā mahi tau hoko o tōna iwi. Ka mihi ka meha hoki kia tuku me ona mahi whakahira rawa. Me te moi hoki, ke te mahi ngātahi a te iwi o Waikato Tainui, me te kāwanatanga, pērā I ngā mahi hanga whare, I whakarangahia, I tērā wiki, 35 miliona tāra, I whakapaua e te kāwanatanga, ki tō Waikato Tainui tā. We need to leverage off the connections we make for the benefit, and it's not just for us as Māori, but the flow-on benefits for the whole of Aotearoa. E ai kia Jeff Rolliston o Ngāti Whakaue me tauranga moana, e hara ko te huarākau anake, te ngako o te haerenga tau hoko nei. To grow not only our footprint in this industry, but also to prove that we have the ability to mobilise, to navigate, and to participate in the export arena. So I te wā ka mahi tahi me te putea, I te wā ko tā mātou he whakarewa hoki ngā mahi o te iwi, kano o te putea ki wāhike, engari ko te mea nui me whai hua tahi tātou, ko hea. Making sound decisions today for our grandchildren. Ko ngā hua nui o te iwi Māori ki te pai nui o Dubai. Kia puta tēnei hononga ki te whai au, ki te ao marama. Te Kawa Paora, Aukaha. Thank you very much. Ko te reo, te take.